Welcome back. Chief Minister Lakshmikant Parsekar on Saturday reviewed the preparation of IFFI. After a meeting with all the officials, Chief Minister announced that Hollywood movie The President will be the opening film of the festival. On 21st November, homage will be paid to the famous Hollywood director Sir Richard Attenborough by screening his film Gandhi. Vice Chairman of ESG Damu Naik informed that 3 Konkani films will be screened during the festival. आणि 20 तारखेक संध्याकाळी 4 वाजता श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगा ताची सुरवात जातली. उद्घाटन सोहळो जातलो. अमिताभ बच्चन ह्या कार्यक्रमाक उद्घाटक म्हणून उपस्थित आसतले. जे हस्तींची नांवां कन्फर्म जाल्यात ते शेखर कपूर आसात, गुलजार आसात, मनोज वाजपेयी आसा, पवन कल्याण, मुनमुन सेन, पावली दाम, सुभाष घय, सतीश कौशिक, विनय पाठक, रूपा गांगुली, रजत कपूर, अनंत महादेवन, कौशिक गांगुली, रसूल पुकुटी, श्याम बेनेगल, टिनू आनंद. इनॉग्रल फिल्म जे आसा द प्रेसिडेंट हे कला अकादमीन दाखयले वतले. 21 तारखेक गांधी फिल्माचे सर रिचर्ड एटनबर्ग तांच्या निधनामुळे होमेज जातली, म्हणजे श्रद्धांजली दिली वतली. आणि हाका राजकुमार हिरानी, विधू विनोद चोप्रा आणि अभिजीत जोशी हांची उपस्थिती आसतली. लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड मिस्टर वोंग कार वॉय, फिल्म डायरेक्टर हाँगकाँग चायना हांकां दिलो वतलो. गोंयच्या सेक्शनान भितर 16 एंट्री आयिल्ल्यो. 16 एंट्रींतल्यान एक फिल्म सिलेक्ट जाला ते कोंकणी इन सर्च ऑफ मदर. 4 शॉर्ट फिल्म जाल्ली सिलेक्ट ज्युरीन केल्ली. तातूंतली 2 जाणांनी टॅक्निकली सर्टिफिकेटी दिवना, 2 जाणांनी दिल्या. ताजें एक नांव आसा पाकलो आनी दुसरें नांव आसा निरागस. Parking space for aircraft during night hours is the need of the hour. Airport Director S. Srinivasa informed that they would ask the Defence Minister to request the Navy to provide temporary space to park 2 or 3 aircraft in their jurisdiction during the night hours. Meanwhile, Daboli MLA Movin Gudino has slammed GPCC Chief Luisin Falero for speaking on removal of Navy base from Daboli. Daboli Airport Advisory Committee meet was held on Saturday. Issues like night arrival of aircrafts, parallel taxiway and car parking were the issues discussed at the meet. MP Narendra Savoykar, Vasco MLA Carlos Almeida, AAI officials and Daboli MLA Movin Gudino were also present for the meeting. Airport Director S. Srinivasa said, lack of space and parking facility to the aircrafts arriving at night poses a problem at the airport. मेरे पास इतना मूवमेंट है, मैं जगह दे नहीं पा रहा, हाँ नहीं बोल पाऊँ. हम रात को भी बहुत लोग बोल रहे हैं, हम रात को यहाँ रुकेंगे और सुबह निकलेंगे, नाइट पार्किंग चाहिए, वो भी मेरे पास कमी है. तो ये सब एक मुद्दा है. अभी नेवी के पास इतना एरिया है, उसका ऑलरेडी एयरक्राफ्ट खड़ा होने की बहुत जगह है, उसी में ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है. टेम्परली उसको परमिट करा दो. 2-3 एयरक्राफ्ट रात को वहाँ रखने के लिए खाली यहाँ आएंगे. पैसेंजर उतरने के बाद, जैसा स्पाइसजेट रात को आती है 11 बजे, पैसेंजर उतरने के बाद वहाँ जाकर खड़ा करेंगे नेवी एरिया में एक खाली एयरक्राफ्ट. सुबह फिर वहाँ से लेके आएंगे, सो दैट यहाँ हमारा एयरपोर्ट खाली होगा और दूसरे एयरक्राफ्ट को परमिट कर पाएंगे. सो ये इसके बारे में बात हुआ था. 2-3 एयरक्राफ्ट को परमिट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था. पारिकर साहब ने पॉजिटिव ले लिया, नेवी को बोल दिया ये जो अपने प्रोवाइड करना ही पड़ेंगे क्योंकि एक गोवा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का है. Meanwhile, Movin Gudino slammed Luisino Falero's statement. He said unnecessary statements should not be made to achieve political motives. I am very sad that such a statement comes from a person of his eminence who has been a former chief minister. तेणे तरी हो स्टेटमेंट जावन करपाक योग्य न्हू. कित्याक नेवी शिफ्ट करपाक कशेंय शक्य ना आनी हें कोण स्वप्न येता आनी रॉंग स्वप्न जावन आसा. कित्याक डिफेन्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. आतां आमचो डिफेन्स मिनिस्टर जाले म्हूण फाल्यां म्हणटले नेवीक भायर मार आनी कोणा भायर मार, डिफेन्स फोर्सीस भायर मार, हें केन्ना जावपाक शक्य आसा?
आमी कितें मागतात ते सुद्दां मातशें चिंतून आमी मागपाक जाय. हो इशू जो आसा तो कंप्लिटली जो इशू आसा इट विल बी पुट टू रेस्ट. Reporter Dishant Parab for Prudent. Government of India has plans to provide loans to self-help groups of up to 50 lakh rupees. Government is also in the process to form a federation of self-help groups organization. 3 days awareness camp on capacity building for women is underway at Arambol. The program will go on till Monday with other programs aimed for women. Self-help group scheme तयार केली आसा, approve केला government up to 50 lakhs. ज्या बद्दल सांगला की 50% interest free, 45% at 6%. ह्या स्कीमिक लागू पडटले प्लस सबसिडी लागू पडटले. फक्त एकच गजाल गव्हर्नमेंटान करपाची उरला म्हणजे एक फेडरेशन फॉर्म करपाचें आसा गव्हर्नमेंट, फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. आता तुमकांय खबर आसतली की एक बायल एकदा 2-3 ग्रुपांनी मेंबर जाता. सो गव्हर्नमेंटाक दिसून आयला की प्रॉपर तेजे एडमिनिस्ट्रेशन जावपाक जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें, म्हणून एक फेडरेशन करपाचें ठरयलां. 3 दिसाचो कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करपाक लागला. तितून तो पयलो दिवस जो आसलो तो सगळो बिझनेस प्रोग्राम आसलो, जे कडेन बायलां आमची जी सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग करतात, 100 रुपया प्रति म्हयन्याक घालतात, त्या संकल्पनेंतल्यान त्या कन्सेप्टांतल्यान तांकां बिझनेस ग्रुप्स आसात ते तो फोकसान आमी दाखोवपाचे मेजर प्लॅन आसा. Let's take a short break. Stay tuned.